Dipu railway station along. Labang so notice ke pale bangke 2022 nikan. Nili ka mata bangke labang so VGR along di bangke Eviction se. Government ben kipi notice kala 2024 aku kipi notice ke tangale dalam ketik. Hala ke Kachongthui notice naman. Original dokumen yang sabi putih jeros kopi ulai unima. Kata aja memang aja. Tapi original kopi ke dua kau ni jeros kopi dua kau mati aja. Original kopi yang sabi putih jeros kopi tak ada. Kali macam ni. Stay order kami itu kami eviction lah. Stay order kita tu kami nak eviction sedang. Article 19 along aku clause 5 along kita kating. Kalau tangke ini tum Aphan ke restricted area di Aphan ke tribal area along abang ke bahera pen ke bang. Kau itu nang Indian citizenship lo mene sitam le ada ke aning haling bang pen longle nam longle jor longle sapuri bagri claim longle nam ta longle lapen thika katu kabe trading license ta me pi un e. Kadom Nilemen Barnabasteron Nili APSLC Central Committee IT Cell Assistant Secretary. Lapen lapo bangke bikhatok bi nili competency along CC mate competency committee along spokesperson along Kadom. Kasi non itu katitan pon jalan bangke PGR lapen PGR labang solong le eviction jima eviction se. Lapen ke Karbeng long autonomous consul atum ki notice ki pitangan order mate eviction notice ki pale tangan adim long eviction ma eviction se labang solam si ditunjukkan ponji number 1 nili kaninge ponji bangke Dipu railway station along labang so notice ki pale bangke 2022 nikan lapen next Dipu railway station along eviction notice pele thulo 2023 anikan. Laben PGR, laben VGR. Labang so eviction je pan notice ke pale 2024 anikan. Laben pamo prang kaning dia swan thaklo Dipu railway station along eviction je pan 2025 December 29. Labang so RDC BJP atum mate council ke cari atum eviction notice pelelo. Sedame labang so a notice ke pale pen eviction sede. Eviction salam nang dipilap puti. 2022 ningkan. Arleng atum asal lam the tam le arjuun te kam ta jok. Kala. Tam le arjuun te kam ta jok. Buason thaksi la noneli tuma council ASIM akahay tuliram rong hayang abang dohana tam ta arju thulun bangku jian ta pulo ta sosar tum ta lak lo ki ro tum ta lak lo tema kita me hala alang panti pu are alam thepen bang alang thang ta interest ne de ramasipu arju lun namat tam le arju un te kam ta jok wa maselang le bang te jok bin sita me angkang pi alam bang chi thanu plote botai si eviction notice ke pali tang lo ke bongka revenue circular long ta comment tu nikam niyo ke hodi 2024 oi anikan si council pen ke within 15 days sang bong notice issue no na ta evict populo tante hala 2024 ke non 26 nang lot elo te 15 days chok chilang ara kompon amat si akahay tuliram rong hang kaning je kapecho bai thu ong amat sinon ke ini tumma ke bisa sun non alom si arni teklong puchole chu alom lam arni ke klang play hopta ne do ke di ha kala da surui ke ni ke arni ka chu jordet ma pu kala mane hormu hota ke jor long le phelang jor lir lo mati hoti amat sinon sonta jordet ke jora bang ke ong mun na amat hala ka chi khang dun ma ka be thude si ini tumsi hangyo cho alang li bang ke eviction ke claiming lang bang ke arni ke group bisa sing tum ke dal ade hedi kai non hedi
non la 2024 PGR VR eviction ni pun notice pilih elo Pili elo. aso pilih elo within 15 days ang mong nong si dak pen chite repute hotel le do antame JCB pen tong thai pu Betong Thai populo. tang te ako non abang ke parni si December 29 ari chimai no notice book tang te government ben kipian notice kala 2024 aho kipian notice ke tangale elo kati Hala ke kachubay notice. kachubay notice no order PR alamat eviction sa da Kasi mara subjudice kule hangkong heti ho. Ba nang lihaw la ke chengsi ke don ko ra hini nian bet don ko ra hini la pensinon ke 339 house net le elo. La ana houses atum ba ke to thik ase stay order doko ka posi la tum han ke evict velo. Tangte laan ver lo mabaki atum han copy posi eviction claim hai hede. eviction sangla hai Ako pudam thu me council ajak kong la ana kom juri lo ma je la hala sohut doni kora hini a bihari atum han chuhayone det ma la pen ke mesen a lawyers itum a council long avelo ma di la bihari atum ke chen ba council tong la ana ke the kare lo ma pu me la mane council bang ke bihari to council lang na o nang na lo islam ni dalam tang alam sin matakan mane ngi dam hoy Nagaland arai didu kolonial long ka eviction ahot hala sohut bang ke CEM Ramong Hang Sitame media along the Nindy lo eviction lo hada de ala bang so ka eviction ho bangke don pharo hini ne to mangke stay order chiwan de dama eviction se un eden lo Sitame is ever stay order ka chiwan be to mangke eviction lo lo de ko ka eviction da eviction lo stay order ka be to mangke eviction lo stay order ki to mangke eviction se den lo ta hala so ho ningon claim hai that but they claim that uno te copy posi PGR pen VGR along dak bangke stay order to lang uno kadu heda eviction sedela la ha jo alam ke la lo ti la si hala daga bang eviction adim ba voter sa kom hek no na bang alam tum khai ji pan ong dung voter do mati ho oi posi la hai hui si ka paten pon ba samatha dame me talang la so nangli Kosan lo dalam bangso eviction ji nang teklong ma teklong la BJP te hanthor ki jorta hanthor ki thor ki jor hadi ya potayong ong te bisasum le ha so acha nong ki view so le koita rong so tham chenong konkrina bit elo nang rabun tha porong so don nak tong koide ti amma kidit abong kuri kidit ti nong ni ke rong so ta dundang wede ko so ta si alang lita ka pichu bai apa potay ong tu ong choloti kalang ta pensa pechu bai ta king muchot nai non ke kek thu piklo te ma jo ma si non tala si ka chubai ong apo si rat tu ma ni tipung si alang le mi thang hem tam mi ki chole rat pan pu mo we la ko nili ka matha di nili ka matha bang ke la bang so VGR long de bang ke eviction se eviction la ke election apor ha de alang tu si voters pela ho voters ke terda ma mane ni tum han jong si election non temporary voter jong si election jong si putang jok la plek bulote nang tum haken na eviction vek Katame na tum futon ang jok la bulote na eviction Selo tu hadi lason alam ki pon je panma ang ge arleng tum phama ge nani pihoy pahay ko eviction ching lo kayo aposi non ki bake festival dokok lo code of conduct dokok lo amasi ni tum ke eviction uni gar lo amasi ni tum ke mo election das election pu la solami ninge jima la son si non one bob ko talang lo non ta tarik ho pulo ke tarik ho dam pote ma wa kita ko original document pari bom la la so original duplicate pa bang ke non alam ki mi thu mandat ha ni kan ni ki thom ya prang original document pari dam bom lu alam ni ki document to te chok non last moment di ho alam te ya vedelo mat alam heng dalo amasi original document pari dam ta London along la na ke lu ke dam nang ne la pen la ha ke mi thang hom pu ti posi council so do thu me ne Lalo patu thu yo sita komasira datum ke iri dam ko itela ma jube mela original document yang sa avei pote xerox copy olai unima ta jube mela ja tapi original copy ke do ko ta ni xerox copy do ko la mati ja original copy yang sa avei pote xerox copy ta velo kali ma kala ni la no xerox kuri lang ko pro tante itum ta original si ko prai ke
asi geng ke chok ina le pachu bai na kala an ke ri tum kar bia tum ke urunodoi hemso la ke la hai rison tarten nang ke fair pen amasi ong dung atum ke nije hai bang bede kalang le amasi nang kap tere ai selo itum nije lingta chok et lo kusi chamat harong ar kombon labang ke mola election house plan ko kalang kasi umelo mare di 2022 ning kan dan ke peningan pate 225 pate 26 nang lot elo 26 nang lut elo pate damang ke 4 years on di 4 years ang bong choice hala railway station along 2022 notice aport mangke lata nili kita chini do na tengplote railway department atum pen ke already district deputy commissioner Aphan eviction noi pu ta already alu tapale ante nona bang ke hala tum bang eviction noi pu dera pita tum council tum emetang kar biang long along le bang ke chirai kom dun thura na si ke rai don pusi pudam dat meme ante ala itum ajai kathar sar ki pu monus alo along ke top je sudra walam ke tuma khai so tuma na phan ke sudra nang pin chong ko lapen hala so along ke to ka teng sudra pa tum an ke a hem rit avede nang ji la tum phan ke ban sot si pe do nang ji pu mati ho amat si non la bjp rss atum hala sudra a kitab along ke to ka teng si itum tribers atum phan ke tuma humpurti an ithi po an par ke tum alang tumalong bansot ke do dun ji tinagate do ponja pansi bjp rss atum turiram ake haya pandang lapu back door po si pumati guys are di ho alang li pan kala son sipok papen tangka po sa pechulong po apo si lapen hala meklang no laglo lahai hui pen patip kung amat si council ke ja tumbang ate chi lo hatung fair it hala tum lapen si hatiar ke hatiar ati lala ngane la bangso akang nang ke pamriel ko nang check kalilo dame hala hai pin ya case pen jenglok meklang lang no pen kaprek case pasti latum han bangke kang nang i je nang tum la som claim lu prote de tum sona case pen kapon lalu mati alama ke di lasi nili de kamatha tame lakmu VGR bangke eviction selo VGR lo maka amene ki hada ke production na do topic voters topic ko voters topic setame dipu railway long di 2022 2023 anikan 2025 anikan botai thom hadak notice ki botai thom hadak notice PM do labang so botai ki thom PM setame eviction selo eviction ala beng ka eviction lo ke hadi rada phan ke ba chubai election nang li hitap lo hot isi akikar i pan makit bai i pan apran MLA election apran tala sonsi gotana padalo lapen aku non tala so pedolo lapen la article 19 clause e along ateng klotangte hada kito kateng kela India asu kulotangte nohok tame nang Kashmir non obole nang Bihar non Rajasthan non Delhi non Bombay non nang Nagaland non nang Karbianglo non Assam nang nohok le dota dolong lapen nang long leta namlong jorong sakuri baguri lapen chika bika ke keman ta long labang ke Indian Constitution article 19 clause e along siketoklo amat si non da Bihari atum Bengali atum bangke halaso article 19 clause e along alam sila tumbang ke kapati dak lalo tangte iri tumbang ke chini dam kunai itum ka bianglong ara tumla sobang akenang sob ke chini nai lalo article 19 along ako clause 5 along ke tok ateng klotangte iri tum phanke restricted area di tum phanke tribal area along abangke bahera pen ke ba hoitu nang Indian citizenship lo mene sitame adak aning haling wang pen longle nam longle jorlongle sakuri bagri claim longle nam talongle lapen thika katuk kabe trading license ta me pi un e athe itum ke 6 schedule area pena schedule tribe atum phanke lason kirai dokok so trap ta mangai la ke article 19 clause 5 along ateng namala kasi lasolam the pelang kam pulate itum han ke kar bi go back ko di ha Chinese pu matina pu te laso la an bang nang kipulong opinion ni ta council ke jatum lamboi pi haide ya colony la bang ke ma humi mela lamboi pi haide nang ko hai no dak lo athema alang ke au ki sivet nang ako yung si Aphan chirai du ni
pulote alang tum lam ti sila kiningje Kiningje lam voi pitu lam voi di vekji people lonte lam voi pitu hello atim akor te pina aw kami siget pina hoi la sonang na lalo kasi tau bangya dang ronghang ta hai kapini kisota hai kita me hala ning bangke chuhan tang ho mane das tang ho beni nat tang ho ko hai ning pina ka madio alam mangke kasi laso alam mangke re kata tu kita mungkin tai bangke eviction notice pilo pora nangai tu mangke hok tong nang nei la penki bisas ri akam claim edlo di akang ipang cheng mangale di akam pang cheng edlo claim edlo tang edlo ko ale rata tu me bisas nai ate la no lom social media lom ke pokate ni por hilong ke jai ka tharsar la pen APSC kisumana leader tum sikhoi dun dik puta to sita la bang ke tini ka byang long rat phan nilitum kapachini kang tunga bang la lo eviction nang ji pa bang ke jai ka tharsar si court along pen ta order ki ban pakran cheng bang cheng lo hala sohut pen non an ta ninge bom la pen ha that eviction se that chok ku abang ke hala dak ke to methang council pen ka bon nai tikim ke rang a homboti amokha example veterinary department ta ho la pen ka that sihini school hai hoi do posipula hai hoi abang ke eviction se that asonte hala dak itum akar biatum ba itum ke dua tumbang joy tu muchok tu watra tu use long use long methang si ki kimapo la ke do kok la me pa phanto lalo non nangge bihari atum hanna ke mande pijar lo ke daron le begi atum makke la ke eviction la ke nang ko la ke putrip lo APSRC banda chedon lo jai ka thar banda chedon lo central kum dia chedon lo APSRC supporter atum anta eviction vek nang ku bangke chedon pa melo hadak ka biatum arong ni rong from dak di halap tum aphan ke eviction pon pe la solabat na eviction se bihari tum phan si eviction pon ji abosi lahai government office amokha bang ke eviction pon pidiat pulote haladak karbia khaya atum use long po la so phan si kening jeda eviction se dat chok pu dam bang ke selasi penang anatum BJP IT sera tumangke asaba idit chetapo rada panen pamangku po la bangke itu bisa sudah nangji nangli yong si la hai idit chat a video pen pene kahon de do bote a video ding mu chot a to rinon lang non a hok alam makena tu eklong po hok la isi lutulang chithing klong a lang along ke lang ok takidu kombu to si po la kona ma lang pervok lang han chini tong o haswa jo si ok tak yung ong lasi itum bihehe ko hidia jo o kacuri tu tala puto puto ka ama si ko ko sono manon nga ke plan ko bang ke tuma kathar sala bang ho pet alam sirat along kita awareness program amokha ke than ake me alam la pen knowledge is power to ke ho kachini hello jakong ama si kachini ne tum ong thumu chot apot si hola jai kathar sa ke ni je lam an na bang non tai tum buji dun pet ela sita buji ke buji bom lo nili ke pobang ke hala ke cobai cokai re ratumalong bang ke jo hoisi munit ongret bom lang ma ili tuma council ke ja tulirama ke hai ke cobai o ke do beta usumar sumuita chini ati ho la si la solong lang ok du o pai sapen ke matha te derai tum lang chiting along le wan pet noi itum ke ingtil et la pena hokpet lam sirat along ke pon itum aja ka thar so long le ka do beta wan pedra la pen ka chini mu chura tum phan jong si tum ingwai ve prote hala da assembly along tanang chidan pilu te non an ning kan po an ni council chari pen le ili tum e metha long le phelang chi jorong ama long le ka chi jora poisa si mass joining pe do i rong protante ili tum ining ke thedam dia dim ta vedelo amat la ka eviction ji vek nai bang chiri suring ko rai sibak situ bodi ho am no potoman di ba dolang sita hala bang ta eviction se si ko ke jor tho bang ke alak so se chiri ba si jor tu de la si la haya bang ke ko ya khai itum ke longle ka chingjok pupe longle ka chingjok pupe bon tak itum tarbi akhaya bang ke chan bom lo apo si mo eso isu atum anta me reng dok reng ni pet me thanga longle phelang ituma hem ituma rit ke chipulong ya pan non jai ka thar sar jitu eklem pon bom epsr sia sum ke mang pon na solong le kabe betawang ra
เล่มรับเป็นดำรับเป็นนอนที่บางจีเล็กซอนเป็นบางเกตุงแต่ดูเวตาใครลงเรือพันจิงฮอนด้าAPSRC อารมณ์เลยวางระเล่มรับเป็นลำบางสินิลิกาตัวก็เป็นคนเบียงลงอะไรมาทำในเซสปีโลแต่ว่าตุ่มมาทัดเองตุ่มฮันอินตุ่มกิลงเจียสักคุริดีนางลิตาเมอสมาร์ลุกปัจจุบันกินสมาร์สักคุริลงนี่มันเนี่ยมักเป็นดาวร์ไซเมนใช่ไหมมันเนี่ยอิตุ่มบิเฮเป็นลุกปัจจุบันดีแต่ทำไมอิตุ่มอสมาร์ฮันลุกปัจจุบันเป็นทางอะไรเป็นทางอาทิตย์มาอิตุ่มกินนางเจียสักคุริอิตุ่มอิตุ่มกินนางเจียเฮมสุอิตุ่มกินนางเจียตัวอิตุ่มกินนางจีอาจ็อบอังตอนสมัยฮัลโหล BJP สกัดตุ่มJujur lab lo. Ini tu mah la election hot pada paro pos reach ini. La kalam tu la. La pengkol kita nanti. Orang tu le do. Orang tu long tu hamso long tu sampai. La ke ini tu ini tu kenang kilong jah right tu la ke. Bang nangkang jinsu bang amit hang. Ini ahan ke jujur dengan poisa apa. Ini robor ke jujur dengan poisa. La ipanang kali. La ke itu kilongnya right lo pasti. Tapi itu lah high long pen. Long orang amat itu adet elong recovery bomb. Chok Chidaji. Ni kalau macam ini tu konsul long power back van tek nang po. Lavenda karbang long along kitchen gitu. Tapi kalau macam la tu makin mupi jopen. Labang so konsul, labang so karbang long nang chijok ki. Itu mana nang chijok puluh tem mupi itu kachisong tali. Abedet. Lasi Inura munit hajira jong si impoi. Puluh tangke ningkani si along 365 days do. The 365 days into 20 rupees. Hajira pulote nangli 7,300 long po. At 7,300 into 5 years temanikan po pulote nangli 36,500 nyatang kali. Angke jong si nangli hemalong bang kodo pulote 36,500 into 5. Lote nangli 1,82,000 nyatang kalong gila si non ke bangi lana election pe na bangke mane BJP tum poisa pe nang nambi pulo tangke nili hem ke ni da don photo te la bang photo po hajara chang ba inunu 36,500 hajira long lo pute nang pen dam na ki jokana chilang ono ka poisa bang hem bikan ko bang le pu tina la lo ka jang long ara da phani li puang tum kalang lo tasi pene edo ka very karbeng long ara tum dan same mu pen tum pachathan tang a puthak ala eviction notice order ke pale pen pini ani nikan free nikan po playing that same eviction sede kasi karbeng long ara da pamangke low ipa print hampen eviction notice lo pu itum hanangke pal dibangke ilitum proyek sede nangji mo akam chun et ajat et eviction tang that panai thimlo panse tum proyek chot nangji labenke ilitum popie posi ilitum adet along karbeng khai tum pollution make 35% bet pulute ilitum edet ilong rialong Hong pen Bangladesh pen lalu Bihar pe UP pen kerang atum ong raja ni si ili tumak khai bengke di pollution komdun hekle da suppose ili tumak det along bang atum nang ki pahai tholong de ji phamage ili tum election ki joko hot mathara APSLC jai kathar Aphan sik din pihai dunang di athi jai kathar ke tangka beng kachi Georgie bang takali laben himonto le helicopter one tan pen tangka atilu ba container hini thom rak levan tami jai ka thar bang koi kre athema jong si jai ka thar jong si khai phale ke claim kali pulote nilike APSRC pvdet po 1,000 crores nang pinot pulote himonto ta helicopter jawan tanji ni setame jai ka thar bang lason claim khai la pen longri aphan si ke claim aposi jai ka thar ason ke texer amrit aphan si itum MPMRA setame idin pihai dunangji lapen ke ilitum pihai dunlo pulote ilitum aphan aron nang selam po ilitum Kachongthui do po lapen ilitum akhai tame rengdok dolong po nangli hem osomar tame sakurilong dun po akijoy pen lasi ilitum lapuson abang pu aphan si pihai dunangji pusi nili labang so video hoi pen nang chulilo tangka bang ke BJP atumlong haro phona pilong pag dengun tetap chok setame nangatu vote ke jok tangke jok nang thek long le pasin na tum vote tangke piri APSRC phanle dinon pardon ban lo ni tum pinong we atok so along Kachingwai pon along make kachpan kachimung pon bangke lansing pon pon lu pardon